ningwenda mbomanya nimenatamo alatina vami tamboni ya Athiani sidi wasiama vyamba ususi ya mapenzi wadi wa Zabrona Singers tende na kusayo sema kulo alamedo wa mevo ati ndini wa Facebook Athiani FM wa siwi tumina wito live kuisila Mawia kama watangi rika Instagram na oto atie pia ilani Athiani FM Kenya na pia na oto atie kuisila kwa watira handle ilani Athiani FM. Thank you kwa ombe alatu Athiani FM akina shabikita wa Godfrey Musioki seni fully connected na shabikita wa Jonathan Kavoloi asia tevamwe kina Josephat Mbidi aiti ngalosia ndunguni ngoma sombatulikita misingine yemwe kina shabikita wa Shakespeare Matu mbili tu Athiani na sami tamboni ya Athiani FM. Alamu isilete kuisla page ni ya Mawia kama watangi ya kina Gitavi Philip aita driver tindini kina Peter Pinches Tosh mbite mbini akina Alejandra Kem Dario wakasi mbini ngalikosea Gitui akina Morris Kadhula kasi mbene nesemi tamboni ya Athiani FM akina Richie Morata ngalikosea driver akasi Evo driver akina Anboni aite ngalikosea aite Evo mitamboni ya Athiani kina Cosmos Wanande Hills aite ngwete nesemi tamboni ya Athiani famini alatende na kuatenia vamwe masani aya idini wa kilengo cha misingi ya dhayo ndatika sina bawitina nini yulo wa kwenye vanisia na kumanyane indi waleta utabia mwendo wako ila kuina madhina kana ila bekindu gitevo ndiya na watebi ndani ye maisha mambate itabe undoli kama undomo hapa umani mbaya sana indani ye maisha mambate teube undowe itemu undo kindo dani muka umani wabu vandu bateba bai huni na walesia ni indi walita kwite mundo wako kindo tila Mawiyani ena minoi sionde na ena adhiato tegarika mood ukala na kuni ndio mwatiye we mukulia bailiana na bailiana nina weteka na ndo walito time ya masala walitokoza we munenga madina mako kana we mwelese na usioka mudho chanesa ka dhambuka kwa alama dhamba huyo na nusio by the way kuma zia yuta yonze ya mudhenya egima ndagwili anabuke da noko anakwikala mundo wa lakini ondo laba iletiwa seo nindi utite watina labda wenzite bukundo kana watinda kwite bukundo na watinda withite kundo na yoyo kaimwa ulikite saizuni wo utite anondo thenge aniona mundo waku na keyute amana yamba mukipofu keleza anyway thenge atakoni twawetaka na wale tomanya nindi na nilokaliva again ya kutumia ila unenia mundo wako mundo wasitwe tunamina na kila kingine na weteka na nika na wewe ni mwe vya mtona kwikusiani siana kwikalova mwe au sio kumanzanzia o sio kana umasiri makwita mundo wakunasia madina na maingi kuona katika Mitwaano nondo wa mazoea ogala mundo zuona ni mazoea ni mwatwa nie mwina sia na itano bamwe wazia zia kiwechuko na mwana wa ndo chezo via nizo mengi mekenga umatembele kukoka muzia zia uko na yui na niwa velie niwa mosini wekino ukethia ndwina saasi yake hana masito wa mwita ndo mwita ni wisika na nduma misi ya masito asindi maundola wa mwika ndo mwika hayuona ni wakuye ba kwa kundeba ndovi ani wana akulia kwa la mwasi ai kudhamba bamoni twazizi ana tuizo dhambi jabamwe wala waise mwise talasi ayu kama moke kama undwazu hila utembe wazi ayitu isa ni jesani mwono isi nuboke mdhuko minu mbane yengi viene losu ye nula waise mwisa niya numa yu kama kanoga mtuwa lewo bedroom alano enda mwide mutuna kuicha ile itatu imaundu alangu wetana na seneka na wide kawendo kwenye nige kalakeo kabyo na usiyoku ikama undu wasuonde ala izuwa kona o undu wasuwa imegwa no mundongi enda abandu waloto na utini wanezo kona atini wa over undo ingi mazia juma tukwani wizino kamwe kanao twili na mundu ekoma tukwani wizino tutatu kana wizini tuwaziye ni tuyanite ila wa mulekelelia kedi abe mundu ngiwende maika service call
asito mawendo maikole mukwata kola mukwata ko ikole kala asasi ombe obyo bitie wendo obyo bya saa inya na natika mingwale na inya nindini wa kilengo cha misingi ya dhayo kwa Islam mitamboni ya Athiani FM ini kuli teka na sena nisi ya koma niendao konfami wa alamenzi nini mianata shabikita Ruthi Jemwa kambia watch live evan beta motomoya senete msingo kathini kasi ogaga sangalosia Karen masiti wamwe onesu wambua aitengalosia makuwa tu wamwe shabikita Rogers kitatwaka semetanga vile twendini itino ibinda iteba sanimbe ngido cha Reverend Michael Wambua ikanawe nitwa kwa Athiani wamwe ati mimi sina swali la mitamboni ilipota kabisa Taita jameni kene na ofisi ya maundu asoni kanawe ni kiwa once and for all pole sana ombe maku mtu ile mtu kisie online www.athianifm.co.ke and we listen live sawa Jose Kelevi akasema tatauna kindini wa mitambo na mwendo wake karo wewe zito ya mwendo wake karo chalo mwinzi ambia ene wake asiamwita dali wayumbe tukizozua kumwita ata anomwita inyaza wethi kanomwita umwita inyau ono ni zingine mwao lile benzi mola piu kwa uitanite nyanga nyai ondo kwitwa na tuina ndo alangi akewila bakana we niwe mundu wake wabakube edo kamwita o nyanga ni masita logo na lwalange mamuta akesoma nendi weka na special akeza umanendi kana na mundungi wa mwana muno shabiki kuita uso wendo akase yes just mwema aite enadia wakimba ka mudya ndambo please home ni kwa vonza eta wa just mwema kina raskis shedi aite oisi okukuna sindo ne sanata ngoma niena ngoma hiyo unamaanisha aje jamani mwende Joseph akazateba mwe kama watangi kwene live ngalikosia Garissa masima roroi tuko ndani mimi niko single baridi na nimaliza lizni mandu manzi mundu ningelami aga imebikuweke kuumia mwiyo alambatu na mwanza ile yani baridi ulawi na kene balama koma mekia malikaneti mau matule nili mau sorry na ulote na wake ayiki ya pilo bauni kana kwa temutia saa ina nataka miungwani na dhambatu kawadio kamwe na twili kambini wa misingi ningwelangeza ucha Reverend Michael Wambua mitamboni ambo tabia wali ikola yake siwombe alibia banunu na muzizi ningona eweka nukwila itobedi ikola yake wala wali pia suo Bewa mema milioni 15 maende na kwa jamani mo tawe mwanake nani kuisilamba mitamboni ya Athiani FM saa inya na nataka miongo ina na imwe na udocha Reverend Wambua ni kana watiani na kemi mitamboni ya mbotoke wiki sili tutaikuda nake aye kona nyiva 90 kuma vau ni tukuida tuili kalima jimwe Makulio mande na kuka kuisila page netu ya Athiani FM hyphen wa siwiti mina witu na wetapia ti live page ni masima uya kamu wetangi ni seke band na naimbiya masima wengine ukalika imara daima kazi ni mbulole ai jakele weka tilina itiwa Daudi ngaliko silikoni Mombasa Jenny Junior kasi ya sitting haya wana nana tu Solomon Muo mzimbi yete pamoja kama wetangi mautuma nimegoma ingina pena ikule ila iba iko alamu mbia mwikule masama endanga hivi ndani yogi ni kanawi denitwa kwa Athiani hapa mwe nienda kwamba yuko locha Reverend Michael ni kanawi ni toa kwa Athiani hapa manake karibu sana mitamboni ya Athiani FM Reverend. Asante. Uvo wa matuko maingi. Matuko asupi maseo. Ine dito niyo mungu imusovya ni mwe. Waieba. Wane dito na maundu maingi. Na mbio di mkutano naye na Mombasa. Wiki usuwe mbe. Na umagu na mkutano naye na woko ya Tel Aviv Israel.
kokulu alikandekewa inaoka inabi inaoka natinyo. Karibu sana mitamboni ya Athiani FM. Asante. We missed you. Na nini si mashabiki magwa pia mimi na wao ni wako. Unakuwa ni mamisi yetu mwa kwanza vinga. Aingi kwanza ni maana mbitasia live na lakini ndio ingeweza. Aingi ni maana mbitasia namba yaku na ngamatumia. Ni kwa tene maana ukonia simona magatere kabala mena madina. Ni maana ndio no mundu leo mo kio mbono bisi. Yeah, ozuo na tuweza ndese. Hapo hiyo kwa Mungu wake maingi. Na ngaida na hoteje wewe. Ngayenda na kweka neza hivi. Yongo asia wendi witu ni kuona misi yendenesa. Pasa ndo isiba labate na mugo withi ana mundo yena makila suo no umoseto umosa. Mugo ni wipata muno. Pandu bate mugo withi ape othina. Ina mingi muno kwanza. Ano bate mugo withi kukua ono araka na pasa nona bawa asia witika wakunoko wikanesa ndisino kuongelanga bina kana wetu kaindo kuni na uzaizo laba ile tabele niona kio sawa ine kitoka dengeangia zaidi ine ono baba kwa asia pasa ongele wasia ninaongela Domi na Julius Julie onagete pia ongele wasia ni kwatia ni asante ndonda mimi newe ni kwatia kana niza mitagendo ani ni sawa. Wewe sawa? Mambo ni sawa. Gari ni chao kina shida. Ni sawa. Ndio kiasi kwa biombola hapo. Mami jaombola na yumo yoka yumo kete. Haya kati waminyoka winde karibu sana mitamboni ya Athiani. Confirming volume ino ya pasa niona ingi bado maasi wa volume ya kwa pasa kwa tu confirming nika na yui sawa. Matu confirming nika na wewe ni kwa umaguli kana nundu wewe kama ilito lyo mwendo wa mutiaba kana nundu wewe kana na mtumio sio iko njokoza lakini yomo ndinoka niwe okay well mase sawa hiyo alright karibu sana mitamboni ya Athiani FM nikana tuko Athiani misingi ni ya dhayo na melikize yo Ataalamu eba alama kulione bwana toma usungia niweka omombe ndiweka nina mutelese la kwile aisongia makuli asi ombe kwa uningwenda tuenda ni bamwe na pasa tunambo likambeni wa ama ukolyo wendo wingi ni waleketa mwanamisi ni nondo wakindu kitambata alama penzi maundo ala waleta kwela wimbeka ukelia azuma yipo yingi nondo wakwithia ai wona na kuye wona na ngauma ala boba tebando aningi sileto wina oli kwa alama vikise kiyo cha umonde yuko zoyana ni kutuku na ndisi anu mazoyano na kindu kini wana kamwili tukakawa ni mundume yambe kai munenda ya munu kaka munenya na heshima bakubi munengelewa kumaneka no agino matula zandu akati iyo kedia pene heshima yinge na meka langa mazoyani anu ndwako la kutekanya na kulewe na mundu mange utedia ni mabika bandu mambia kwekata kuzoyana na mazoya susa ingi maitai kulea kwigwana maitai kibudia uyambe yobuthanya na bandu beke budia wendo ndukwata mye inesa nundu andu mambia obuthanya okethiana nundu obuthanya mwine na nyana ukewa musea zungia mukondu kwenda ai mwitondo kwenda ai mutabia na ini ga mu mindete bandu no mabika bandu mona nguli matwaite ngali mayane na sia all through mona nguli musea mukai andu bendu tasu muka mwe mwali mambado ni mtuli mabado ni mazoea azu andu unenda nyuko meza itawe nundu mejubika Athiani uyibika bandu yambe yaona mundu akunda uyambe mulinganisha na andu ange wethi yaona swange koma meka bala nukwitha ndu mesinesa kwa ukindu kibata muno ni andu matile mazoea mutse mwende muka waku nduka munena nje na nduka musungilange uko mundu wangu kana yona totathi ni maenda muno nenzilete makwani maingi mandu maendete mundu nena masia atano akathi muse akati wa mbeponi akathi akamanda kasandala akakala nako akakaete muzi akethi akaya nyamboka
Akadini abau kethia hizo twita yitu kamuboye sina tumutege. Mbathinite. Kila mundu asubie musi wake. Na mama na kunenge musenda ya. Eko musungila ngou. Eko leo mugu ya leo ni kwethia wa muzoeye. Wimwe atu mundu tuwite ketheli atu za ketheli ebange. Ilo amwe bange wimwe bange. Wawezile kula kuyo serious. Ebange lapa. Ko andu manengane ndaya mazoea tuwekane namo na wiona mitwaano yitu ya kamoja mazito matiki ala manyanga nyoka ba ivanganyeka 1 2 and let darling sweet sieta na wa nisia the lie pass ewe wa mundu ayeta mukaka no mume oya kana we seriously kanone we ni uya kanone wombe kalasia one we wombe kana ubika andu manena nyonesa onoke thia no mutu witu mbe masitwa maingi mamo ya muno lakini kwa masitwa no it is true. What do you mean? Andu kithio kitu cha kamba andu mayeta na masitwa tondu Twitter na generation ndo wa influence ya sungu tene andu meta na masitwa makuiyania ukethia no kuiyanganya ukewe mundu ayeta mukai o ichitwa ya kana ya kwa nganganya nganganya ngakasau ngamukala masitwa tasu asimu meta na mai manda yebinde yume kana sio ngania sio ngania aipe ngana sio sio ngani wet I think weta na wena kula kweni umete sitwa ndaya na sio weta na wa mwana kwa kumatene mutu witu wa ilio na sirusu sai masitwa mandaya ngana withi ndukitanga mundu masitwa matechao matebalama lakini bindani yetu ndo twapingu kiemeta na twamana maungwangi Twitter na masitwa mawendo uketa muka wisitwa sio ya wendo uketa mumi wisio stress ya wendo na wewe utamwita baby ndo zangi bana ambiye amwambiye na oneka kana weta na baby na wena sana nini kambia yote jao baby ukewa baby aketa era mume mete you don't buno peo bando peo thina no muno muyo sitwa isio ya ndaya no ya wendo ukethia we sitwa sitwa yu etwa nundu nukunewa ndaya na nundu ni wendekete mwase wo muse ongie kitana inyasiana au mwingine ngi maiko maithila mutu inyasiana na o tuweni mweya na o imagine introduction ya mulemboso o tuwe inyasiana o tuwe ono nyasiana kile tike bitendo ungewa sisi leo mundu yako leo saibuki yako ono wani mweya basi nsia mulemboso utile wana ngango hiyo kisa andu manenga ndaya na ita na masitwa mandaya na mawendo mundu wa mbeta asungu masia undu wa ni address ini determine ya undu ni value na masipe undu unenya masitwa to no mbeta kama ndu ipata na kwa ndu ni value kwa masitwa withia ni makuona nya undu thowa ola unenga mundu waku na ni kindu cha pata mundu komana ebata very important and you mazoea asuma with the person watu ya mundu leo you wona na abikana omwele wivo ikoni kanona wa mtu yake bumba buyuga la munengo kalayo kamwebye kile ba wito heba na mundu suwa mukwane sawa munana zene zokela yuma ndwala o mwekala ndo mmeka no kwambia utamani kwikata mwiki wa bandu bangi kwambia tamani ndunge na pia ngima yambi ya kuona hii kwa muhudhi ni kwitha ndunge kwetie kungi kwita na masitwa utithia ne bali kathina na kindu kila kipata gwendo bundi siandu mutukwe mituo ya mesi ya ka mesi mituo ya ndaiya for example na ti ukombo no sema binda maingi akamewa musavu mume waku ti ukombo aye nonzie moya munenga ndaya ethane kiugo mutwaye mbabu ondu wa mutwaya monye ndaya au mema yona gwa wendo na kwito ono kamwita sweet uta umuonya ndawona kwa mwekenesa mubiele umuseo oka onetha nutuke iwona no ambio koma amuka mubyo bisele
matu munenge au nizime kwa lakini aume ingi maili yo tukiwa kwa kawaida ndo memandele yo ni mingi pasa ndio tukiwa kuma Monday to Friday ni kutegemea nondu wika na pia ni kutegemea na bala wenuka nondu bisi mwende nuke katene tupeti tumoto avukie wethia ni withdraw asibeti tupeti ni ze yune we wa meta ibeti we miase wa mona meanu abana mwaze YouTube meto tu nika na mo tete jaw tuviato nini hapa lakini wa fasi ibeti mu za avukie wethia muti usibwe nuke katene mondo prefer kwikala ne mubila ekale akunza okyo maini ethani ni mu interact omunenge ogelo munenge aya akome mutanizie na nundu ndende bida yingi nundu akelele lakini opasa maisha mabikita ba solution ni nika ayubo ni kinu kila ni wetana mitwano equality contract mitwano tiba forever mitwano covenant yiba na bikaba kuka andumana mina ukoma yibeka lata seriously peka luno mpaka paka seuba Akangu tabia mazino na niendo kutabia kwa mutabia akalama mbizu kizi. Nundu beba andu bali kaanzebe. Na saingi nundu osembe oblame ume. Akamuilia kuona kundu kuinzebe. Mundu ume utakuwa wanesa musi. Nutukia wapata itumi. Ende mundu ume ukuwa wanesa musi. Enukatene. Nundu mundu ume enda kwikala baloko nengo ndaya no kukuwa nesa ila wiona aume onoka ngathiata ona ume na nini yendi mutongo ya kanisa ndi mona ona tongo imambe mabambe makanisa ukethia none mutongo yuzunde kwenda kwinuka one kwanza prefer meeting enda mwina meeting ya kanisa wiki wili ona sasa nda yeta agenda itimusi da kuwa wanesa pebandu benanze na nundu ase ya ingi maende tefujo aibanga ndekata angi wabika 30 time bito utakaimati yuimba with ye mundu na kenda mundu onena nake kalo after a few days the usiku kalote onena kwebina muno na wenando bau amamangi moza asiana makabikala nacho ikone nika na na musenda na chao na siana ungiambiye muka etela nundu zangino utukia wa yani kwake ukethie bikasa umusaile muka etela abiko akakulunza siana ndaimu kome nika na siana zikanene nao nethe na itie ilial etheleba paume sani omruto manika otena yutana ndaya na akaithio koma yumuse aitiwa bu echao eweka aisisa nja TV kana hizo tukiangeza kaledio kake saizo kweli kwanza kezona kama sikio mkulia ni aje ningende kwikalango baadaye kata ambio tuke wa zaidi ninge kwa musiki pai mundu kumunenia ambio dino na kwanza mwana muteza bao bunza mundu zaingi nao twezi aume be undu tu ile ni umwe aume metuthungi tu amabeke atutamfua na ningi akale akakethia katemutu ambio beko obukwa jirani na ni kawaida ko une maile kwikata ni mailo sobewa aume mundu meolokwa wanesa kwake enukatene na wona atane nukatene peki tumi kinene na withia bia nukunena nyana chao na muka enzi yani whether nuenda mukau mwemu enuketene ngeleu kuwa leu museo munengeleu kama kwa sababu ndo maratia ule unani ukitoya ai bantu bandakala utatia ale unani ukwendoya akatia ba utatia ale kwake muzani uta provide ya umala and ninge kemwe let's just say this to be very honest masi tutea kuilianila na tutea kwika au meingi onalama te ukwati museo nimeke ya bidii kwete okindu musi onetha no kinini ela weyona mundu me utaita kindu musi mabina mangi mundu me usubithiano we me wenda wasi olevia anywite muno chongo chake kiikate na maundu ma muthembosu kana musi ndekuiwa na nandu na nundu nde bandu bangi uthi uko bwoko ne wakela chao ukunewa lakini percentage nini ya umeingi emeba na mwemi ni weta
Nundu ku we utunenga na example itenzio. Kwa onetha no kaini kala kebo. Ke kata. Kaiwe keobo. Secondly, na mazidi ngwendo kudemystify kindu ki. Nundu kini kindu chanangite misi mingi. Na niki wita mpaka kanisani na neze niambia okibundisa intentionally. Pe narrative ya matinda ama yasi ya mundume niwe provider. Mundume niwe provider. Mundume niwe provider. Na ndo quoting Biblia. Ni musomi wa Biblia masi wa miaka mingi. Na ninzo wa medhasia Biblia all over the world. Pati pando Biblia ni aite mundume niwe provider. Ando mailo tedi anisa. Ando mailo tedi anisa. Pando wala Biblia weta mundula uta provide ya family yake ni mudhoku kwe mulei. Ninde ni wa context ya ndiwa. Na Biblia ni taita asiyatu polo ya ikanisa hii. Ando wala musi. Mwina ndiwa siya kwenye musi siya kwewe na muume. Mwikanenge muyosu kanisa. Muyosu osainundo ni musi wenu. Na mdiwa isu siyeku musi. Si provide we. Si nengwele si sobe we. Ta kama musiusu. Ma sobe we. Ma ikabe no sindusyo. Namke. Ni mudhobu kwe mulei. Lakini context ya ndiwa. Ndai yake beti. Kwa ke narrative le umusi ukaleka ona naturally wasisia undu na mwivu koma mabina mangi akaimo matisa minyambo la mekayo sima na ya mina kuwa munambo la muumbe yavuke wa wambo ya mbe no kuona nesuno lesson ndo lakini katika human life kila mundu ni wile kuwete kindu mesani ti au memeoka undu maidela wa te mundu muka kwikala mutenge andu thukumana kila sawa ndo newa kila mundu athukume etha mumi ni wendie kibalwana na wikala musi na kwini maji yemwa ima ithia nguku okota matumbe tambwithie kwa kuina matumbi kuokota kuna maundu ba musi etha ndo ikibarwana withie no kutethewe woka musi ndekuwa matumbi muyosoba etha ni nyama cia nguku muyosoba nikana mutethia nisi musiusu withie wina chao ni well provided lakini we mundu muka wapanga uketukemia muimi unekela kwa saa kwase ndati ya leu mwithina muno mesiela yo nthe yukilite mundu muka na mundume mathuku mama kwatiania na mamino kwatiania siana isoma musiusio yakwa musiusio yaila madhita we musio asante nimetegesa tuni Reverend Michael Wambola tunake amadhanyani wa omondi dana tunangezi lakini katwazi ni watu mana olwa James Lele aite ni Vameru County ngelesia Reverend Wambua na ngelesia Moffat Kamau Sita Mgong nyeni Vameru ngomokeje ni asante ulongini shabiki ukulite ngamiaka ilanzeo ya kutwana ni ba nimetukisia ni saa 5 na nataka imwe pena ikulo yu uido awina yo indi Reverend Eva no kuido ayisongia ikile karano ayisile nini sina obeba ndo wida wimwemera nuzania wani atawali takwika Eva kondoa maundu asuonde Peter Pinches zaidi asante paso kunita sinu nesa kwa mtotemwa wewe mabewi John Mulingo akasia MV mitambo tuenda nitenesa Gilbert Mwali David akasia Reverend Michael Wambua give example of Bible couple who both provided together. I can give a lot of examples. Kindu chambe wasisia akainge ma Bibiliani on them mateka la amana maya thukumi mayeka la amana methia wana sindu sio wasisia ola mundu muka wa nengiwe mwana waboyewe ni Elisha akwata mwana wa musisia wa mwene ai muthukumi nundo na Elisha muye ni nene na ndo makwe nyungu nenge chao munene na nina mweji ndo makwitu ni mesi etha ni mali ni nayo thina wakwa no chao no mwana which means mundu mukozu ndai mundu mukwa muthei ndadina wasisia mundu muka weta wa Abigail mume weta wa isitwake yula wasisia on the maya thukumi na mundu mukosu aimwe kubikia ni watete chao family yake asunando maya thukumi make musi wasisia mundu weta wa mundu muka uweletwe ndini wa ibuku ya Ndimo 31 mundu muka ula waile
anene tutamundu muka mumambi wa muka kwa tetene akathio manda mume akomete akadika akamanda akaiya kona miunda misio akathowa aketi ya mume akamwendo uye munda isu ni Biblia ndipo 31st mundu muka mwailu wendo soma neza soma kiunika no manekana mundu muka ona ending wa marriage ni wale kwitha a contributor kana ni wale kuchangia kutetheza musiusu ni kana musiusu kaungama sitosi ya mume Abigail neva eto wana bala na bala manja mundu mutumani seriously honestly that's what it means. Ati zile zikwila ndo yime tuna mazito mundu ate mune manshati. Mundu kulazi. Uwekana omozo mazito kula makozoke wetu ithanganya. Anyway, tusonge tunambe kwa kuli wasoni mind na koka ni kwa person wanenga examples isusi katika Bible na ni kwa tia Gilbert Mwale David ni wa ile wa Daniel ikiwa kwa kasi msalimie mtumishi tunapata vipoa kunga alikosia wa munyo Joshua Mudia kasi alikosia kia ni county ni angetwite wa mwe mazini kule vinda Yesu anurima atumia family planning usindami nenda osu ato note yuati na kini kilu no bundi bombola ibina Yesu iwete tukana ni kwa atumia wa family planning base Biblia liwete tekim expressingly lakini wasisia misi mingi yebinda ya Yesu yayo mipangideneza family planning amba ingi mewe family planning masembe andawa mewe atandawa forgetting that family planning tindawa family planning simply imanirasya kovange dia musi waku kuma nondo utani undu ukwitha uilie thani siana witani tiata ndukasya isiana mbingi utatotha kwea nukona sithuke na sindu cia muthembosu both meaning no kupanga musi waku with the child with the way museo palipa ndo Biblia yaite kana by family planning lakini be bandu Yesu waisi ati mundu wonde kwenda kwaka musi wake aile kwamba kuikalande akavangethia na katala galama nikananda kaambie na kati aisindwa kwa unito na kwa family planning na kutumia whatever lakini nitu taitwe tuife aduma upangethia nesa na kwitha ndumani thangu Kenny Mulia kasia endene Peter Pinches zaite sure family planning tongono na jazingi ayuze mambo excuse yazi gati aze ozenzi na utuzuja wewe kama anaza tuko wengi by the way tutapata ni wauzana tutano na wanga uzi atwili Kenny Mulia kasia salimia mrembo anachukua kamera masi usunu ngatani wewe itina kumbe ni karembo kagedie muno sini ngona mundu interested ba ndo ni diombea ngonenga namba ya 5 I can see it lakini ndingo ndenge nondo anyway peongea kulete miaka na misio ya kutwana pasta miaka misio ya kutwana ni ndo na ni very honest especially miaka la misio ya kutwana ni twa wetie bidayike bato ase mutwana we stages chamezi na baba yo mundume miaka la misio ya kutwana kwa mundume na kwa mundu muka kutwa na kutwana twinena practically speaking ni between 20 na 28 lakini pasa 20 mondozu no yameje ku mondozu mokomau piu mondozu no mundu suni mokomau piu tene matwa wa mea nini mono mwaitu mamiolonzi aite atwe muini na uwelete siana ni umwena ninye wetina maka umela onde na kindu kimu masi andu matamanani kiega ngonenga examples yo practically speaking one ni pala watu ailwa kana pala watu awa ni no pio tegemea most of the times ngaya mwalimu asiana no boss ya ila no mana na twiwa whether no siana wilo siana wina energy ya usemba nasio nondo siana sienda musei ukuparticipate ndino wa maisha mo na musei utena vina wa usemba na siana na meama usemba na siana nde anasia siana nesa kwa mundu between 20 na 28 mundu between 20 na 28 mundu su asia ena mwana usemba na siana around na kwa ya siana nesa siana chopaza ati 20 wena we bambe kwani kwa ya ni we
niwezi masi ekangu ni mutethi sindu imwe ndukatate kwiananisya sindu na ila ingi kwa sababu na kujutaza family ni plan yawa nundu at let's say 2025 andu amu maimbo ame skulu ni mamini skulu na meredi kutwawa na kana kutwana andu afi mailo twana paina thina na makasi asiana sio ombona nundu kila andu me uchumi ola wo ndu mathukuma kwe andu meani to kwa musimi ona indo sio miona miunda yo andu sume sawa sisa ngi twananga na kuona kotwa ile kwikala a certain life ni kana twikala happy life kwe andu me uzindu mbingi na maingo happy life ko twikenda kupush andu muno nziane ya likai mumande likai mwike andu asume sawa na andu asume na bina first of all andu asume na bina wa unena andu asume na mea makwikata makwikalanya andu asume na mea makita ndani maingi mena bina pauni bo life yenjoye wa tio kotwa wa kutwa no kuiye ukethia ono ikati mongo nukaya wethiuka bainuka bayeja mongo unokona na kwibinda yako iwasele ni wasele iwe for me nga utabinya na twanye ni na miaka miku around 28 29 then ke ko munde ndi wind life yakwa utwana wena mbao ni twana na bitiu cha munu 24 ni kile ndi mina college yo wetha ngala afadikiwa ngeno cha mundu na ndisi asiana sia kwa tene haraka ndiye asiana sia kwa secondly ikezabu ya retire eloku wazo manda pesa nuto no sia la years ndugala we go 70 wena miaka ya nata go ma 70 na kuiko ka chao kambe ko probability yakana dwe ya mwana osu kumba kamine college evo wethia we mukopyo uzi akana ka kumu no mwa mutumio keda we yogere kana go na visiting and mazani wani babu yubo mwana ngiwazi onda bia mwazani we nje wazi kane muku kaini na mwake ndete ka kele tuke skulu akaenda ukona ke koko no kamudhomo muka patite ka mami tapia tata ndakambele kwa skulu chana siaje mukupo simwe chasiane babu wakwa nukona nundu akuselewa ni embarrassment na mabina maingi energy so you know na wendozi museus wendete kanaku wendozi without reserved kwa esuko timwana wendozi muse amino kwa kana mama amino kwa pe wendo nenga wenga special kwa kwenda esukwe na you either no asele iwe eko kwenda ile siana siake na in the process ya kusiendekeza aikitoziana ngabandu bakwe kata paundo ba usiaka ko twana tene etha ipatoneka au mea kaikala muno wa mina kwendwa na kwenda na twana itene muisiasia na sienu tene ila mu kwenda eisiana na muitha na maisha mazio na muyenjo life ila muina bina ila mutone umala mukai kundu kwenu muka enjoy na mukandungia mubea Macboy akasia pasa kulele sindunesa kini muli aite maweli mwala tuko ndani pesha bigimo kulete na nine wenze geisu pasa siya kanandwa ilete ukoma na mondo ebindani ila kukwitwe kwenye musi. How true is that? According kivyo kituga na ni jamu no kisisi in different perspectives kenu chambe ni kivyo kwa nduma kivyo usino nduma to maika nduma believe ya we ko hapo cha kikwingi tuni kivyo na kwa ndo ala mesingai ndo atia asithio cha mudembo nisindu sia betiwe lakini be perspective ingine for me is the most important no isi yuko kama na mundu mabinda mengine ni kusherekea nundu withani stare it's having fun it's having fun na woki tuene no losio ti usio kwimbwa na fun ila kwina mukwiwe ti usio kwa ukwa ketumichu nusio ukethia era mukwiwe mukapanga nae tuika enjoy life nundu tuikione twambe kuya na twamina kuya tukasiokea chao tukasiokea Mondwa sumara ni kwa shabiki usuni wa teleka halatu ateni eba mashabiki wita wa Teras Muli aitengelo wasimba kasi masingelesie asima kwa Florence Mbwana David Muli mengelo wasiaga kombumbu ni Charles Mutua kasia following very keenly Jack Mark Diamond kasia masikeleka Samuel Mundi aitenduma nguloni tuko ndani Anes Kelly keleka sana Julius Mbovi o Kanyangi
Akuli tena uliza esu ine asongi wako la sia mondome alirotwana ena miaka yana ta. Masi mondo amanya kiwetikisio ata kalambe kidioko twindini wa mitambo. Na bangu kulitebe na effects miao kwikala ebina yasa ote kwika sex. Kwikala ebina yasa ote kwika sex, I don't think there is any big effect. No, it's psychological, man, maybe it's your battle na mewile ya mwi and all that. Nundu kwiandu tabea kwiandu meyumisi bata maika atuana na mayika hapa undwa na nimekala adesa nimekala all life sa ingi kala even longer life than us kwa upa ingwa pase any particular effect ya kutika nzeke ku ya tia na maika ratombo sana ima referent ni ma father watakila mtandika wa mitandao ya kinena wa cha kwithia media tumuntungi okunza kula meka au una maishi okea o maunduni ndisi okay mondlo ile tojaji wene ngaiye weka is basi kama masturbation kama tabike ndugemu na nikidenda with a very sincere heart kana kudina tubisi to school na nikwate kwa ama kwatika ndio siko sia mdembo so makasoma mauboni you can look lucky kimwene ati na kila important ni pando peando paiko sandu mekoso akamba maisie ndoko ne bayambitia na kwa natia bea meoka nini muthuko miangai na nini sindi wa ona mapasta maka waida no ti uoma wathe ando no mapeta wa ona malaba twanite no we wo wathe ndoko sekana na kwa even thini wa asu ndoko so maybe yo mundu mukanaeli meo wathe wo but the honest truth is ko ange very faithful kuyange very faithful me yumisie na mathuko maane ngainesa na makatobonesa ko twika group andu bamwe onthe twasi ndoko ndo bendo ambitia mabinda bangile tembetia ni zombingi ile ngine kole terene kana kama na olane yeli ya ukowa sexual Peter Musembi akunite okwikala mundo achunga ma walete kwika ata wailo twana ndatu twanite ukakwata mwene mutisa akakwata mundeli wake eza no twanite na wilobi waile nuka palabe mukau ndo mukau we musi eza no twanite na wina mukau ba unyumba wailo poze mbizo izu mukai bedroom bas bayo ndungi Pasa ataniwe mondome kichake kina kaukenge kanini komania nza kana ambia kana kambia kwa tunema wo ni kweli isino sivyo kindu kimungu na ndo mailewe na nitu kwenda kuendea na educate kamba maitu ona ka to educate ya to conscious muandiki mwe muno aisie ila withi abandu bekitwe wiyo utambite kuvumia onetha winde kote maana ekulie gwe wekiwe buwake na thini wa social teachings cia kamba kana mabundi cio makithio kito makikamba na Africa mbingi andu matabagwa undu makonwa ngelekanyo ya undu muthuku ni kana maikeke undu kusia chao undu la ungi kwa mabinda maingi nundu wa okwendo sia aume nundu mengi maita bia mundu mukada boete na menda kwikata okulikobo kana mena tabia sianza nthuku nundu wa usia chu webundi wai mweko no mukwananga mwana but in the real sense we onyo thuku indirectly kana no kwika nai kwa ukethia effect muno ti umwana ni wewe ukwendeka usiani wane tabila zilo kwa uni usio ila mmegutukizia ndipo na mabundi zo maitu alama social teachings zitu tukaikwata the right way hasa effects ya masturbation is ya effects ya masturbation tunene tabani mbingi number 1 ni tomoko umisia tomoko umisia your private parts nadhani mundu mukano to maikalia uitumia ujilo utumia no kabaimbia no kwana so kwa aume maile unende ka nini kama ngi na ume withdraw data ngombe ali tika mangi kama ngi niki la no kama anza kunyonga kama ngi lakini tingo nitaka ule kana video
Abali nititoa mutani kwa maya sio kunyonga kuita kama kana kunyonga kama nititoa mutai by the way so kana magai mumeta hata kuita kaka vila kunyonga ameme wabingi kwa uno enda mundu meno to no kwenyomisia no kwikalia ni watu nene iloa wa escala kana tunene iloa ela tunene iloa komisia ndo to na kwenyomisia private party yako no no meza mutiso na kobe mundu mwe wese tukambira muta mutiso ndo na kwenyomisia nukona kwa isuni effect imwe effect ya kele ni masturbation is very addictive kwa uno to no kwata kwithia we so addicted bako kananga mutwano waku kana lawe kwata mundu ume kana mundu muka ukethia nda satisfy nundu no wamamie we ako ku masturbate ni kwikomia ni kwikomia kana yutumia moko maku ta chao ta sex organ ya mundu longi opposite sex nukona na thirdly nitwezi kana masturbation is social psychological effects andongi mambia masturbation mapika abandu ukethia pia mwito weyo mena stress isi ndubinge nondo uno pika abandu ukethia na kuinteract na ndu kwena thina no na sindu some them boss wana tamesi you know all those kind of things those are some of the effects ange malika ukethia yona kimetikivo bado naona komia yo kadha bado no kuna maundu asu no kwa kwa withia na ndu satisfy kibeti chaku na maundu withia no kuna maundu ona ibeti kwa ibeti kuna au makambe utumia sex toys na hivi kabandu pa kana wiki akala tika imagine kala tibandu bako ya muzee wikati wiki ona kali onduye itikilite bawe ka anyway so uko alamu itabia kunyonga kakuli kana kuita kakuli kwa kanaume ndio kaita kagoma hizo kwaita kakuumizia nene masi kutinda oyeta ela ukomete thina withi wa we mwa kana ela ukomete oyoto yika mapenzi na mundu na wipindo kandu hivi awe yitia thina ni mwa ona baithina most of the times ni stage especially stage ya young men nimetha sita wa wet dreams na isunonzia mwe psychologically ya mtu kutabia kana we ready for sex na kubundi za sex sexual encounters for most of the times by the only problem it other go fast ni embadoto isuni ndoto nduku na especially that no bikita a certain age sa ingi satani mtu anaotumia advantage isu kwa mwe ama bundize yulwa spirit husband spirit wife ukethia kala sawa na mundu muka fulani oyota nake we mukomia na we bika bandu ithia ni addictive ne kwa tubuna oba bika bandu ketho na silo kweta waku yuwende na kumana kyoketha yuwithi yo weti amasula yuwendete kana katano la wendete no kwana ne kana withi ni wa mwaka yukwetha mundu usungi no mwete wakubi nako yo ithia you know wananga lakini katika development ya aume stage yesu bika ukethia saingine meko kuna nonzia mwe system ya uswa kwe yept but the most important thing ni wapi ka stage ya utwana na watwana those what dreams did the la angela matwana tame basa muna muka they are not sexually active pia ni medha na problem lakini tikindu kidene no stage ya development na ndithina digo effect kwa mwe wa mundu unless pala spiritual possession Yamundu masi ukona mwana mukagi tinda bakubi nagu o kila time na ndekuweta ondolo kwenda wile kwikana ata na timoka wako kana mpenzi wako wile manenda ata first of all that twanite muntu nda ikwenda yes nundu nuzio mengi mona ibetio nazo akawa na moko manda manda mume na bana discussion tuna abantu twaze pasa TV ndela you aume approach yaka nowadays akani approach ya aume isindwa ebindondo zile ebinda tibendo kunono first of all statistically speaking akana ingi kwa yaume kwa competition naturally yeyolo andwezi 11 kwa polygamy mundu ume watu akaingi kwa pena competition na nundu na pia kama tuni masomete na makemba mengumbao ukethia ni mesi akisio ni mesi kwimandhia ono tono bika bandu akekata akemandhia na akaingi pia no tono ndia kutabio ndu kwenda lakini ilo kutinda around you ni communication expective way with the women ndu me sharp umana kana nuku kwenda no emunenga mwana omwithukesie kwa kinu chambe ni mwithukesie emba mundu mukosu timu kamuna nutwane tena
ngwenda ngawasi yake mandondo omudi okwe distance nake nundo sune mundu kukwenda ketha ndutwani tena nukone mundu mukamusio mandondo ukwenda wena okomba uta mundu ume nundo sio mundu mugoko kwenda omuneni tu live pia kuisila kwa channel kitu cha YouTube wala mutaisa ko subscribe na usio umanze channel kitu cha Athiani FM katika YouTube na witi na bao wala bandikitu subscribe alamu live na itu katika page ino akina Shedrack Julie aje bamona itu ngalegosia pipeline akina Julie agase mulongo tuiva mwe kina Felix Musyoka agase lodua masi Vaicha to Evans Mwanza akasia masi ni kwa ninesanga losia mudhima kueni Samuel Makawa akasia omondeni live na ni asante Samuel Makawa akasia South Sea tuko ndani Ngano Junior akasia omonde tinyo live masi ndo ungeje mwana ndio ukeje mwana kwa nesa Morris Babatosha akasia tola ninesanga losia mwingi Mbondoni Baniani akasia Bondo tuko ndani Kevin Kimewa akasia masi Wanga lugosia driva ni locked na dandi kibeti ni mundome eyita kevo na gasia tiva mwemi tamboni ya Athiani FM. Wabe ungina atia ambia masi kwa ambao tuoni ya pasa nika na withe nitwa Mona ngandi lamo kwenda pasa ni wasu mwone ni aendena usungi ya maukulio amenyu ni saa itano na natika miongoja na inya edhani ndoa bingo yani kuislami tamboni ya Athiani FM ni kisasira kitungo tene metani ya ukamba wina koma Mawia ni na Reverend Michael Wambua tena kule kila maunduma kimisi misingi ya dhayo Alfred Mtuora akambia ni banga lugosia huruma ole Joseph aite Obama shuru Kajiado County tuko ndani ndege bapasa pe mono kama twawe bando okwaze no kwata na kwa muno no kwenda une na inisi iwene tene embia embinisi akaya na kwa mwewe na kambia embenda iyakwa na kwenda mume iyake aitijuba hapa isani tena niona interest but hapana yukindu kukua kikuya weke usi we wasia wosio usi ni we wasio lokwende osio wasio su kukua wikuya eka education wasio su zaidi nundu first one mundu mukawene wosa mundu mukawene withia mume akamana first ono mubudhisi muno mundu wisi tau ni wisi mume secondly mundu muka one mutwae no wendi wa mwi omuthinya omusukuma na tiusio ekana nake mweaye no ugukwenda mweaike mwekeloba uwe no mandola nundu winola waku kana la winola waku mandola waku okwitho na bindesio secondly saingi no tono kuno kindu kikika kwete ndoni kana mo wau mundu saingi no wefanya no gwendie muno nundu kaine mawa yena mabangie mainda kweweka kwa wimba we careful na kwimba we careful no kwichao no kuyala njula waku ula wene kanagu Kalini Nicola Zaga za pipeline tuko ndani Laban Bulo akasia Adam Sivamwe Boniface Tumo aije Great One Mercy Vangal Gosiana Manga Boda tuindini wa mitambo wasande sana sina natu ateni nao kuisila kwa YouTube channel kitoko ende anaulika andunesa ulika nundu wakuiga ti live na kwa alamu ende na kule maukuli wa santeni sana ni kwa tena mwende na utedeka Masika ya pasa muno ni mwana nesa live ni vanga lugosia hote town Mautown masiomwa vamwa ingi nyamudia masi mundu kudhamba na mwendo wakino goku ndi wo maba nae waku nduthambe pio no mukuta mongo athe angare pio umudhambe nesa ona wenda kumubako mauta kana mukimo mauta obuno sawa ona wenda opumpapu kwete thesio bomwe ona kete ni mundu waku paithina kwani moyo wa maisha yewe batoko zwe payundo sio tapuko na maundu azwe na mwendo wako anekau numwambiye maundu la withi autono lilikana na ala mweje yako kundu fani ngalini mbavu mundu zwe no tabisike dikise lakini ngalini ningwazi mikosi
ya mundu waku baithina ikoni yu muthuku no munyoya lakini mundu waku ko bena thina ikoni yitino kambe mambo iko ni sawa bora usize lugha soko kwa mundu lwangazi imwezo kwakanya nomba so ni kwatozino wasongeka so mbavu na tuno tumaundula tumoitwa yesi nduni pasta tumaundula ndumona hata kanoke vanotembele na mundu wako na mukwada koko na yani zamutailite na mwaliti stage isu bamwe aya maikoni wasumba boisu singyo kitando kitulumanite kwani lawa isino mpaka mukoma imwamba teto ndo mwamba tano tunini tutibya tuyakilini azifuna uluma akilini mwana iko ndo mukwenda ndo kwenu yeah, so shabiki ongea kasema simu ngali mambo nongelezeka mwana Peter mwanzi ya ajani mark kasema sini ndini pio Boniface musyoka kasia dhoke twindini ngelesie Jimmy Stano sana mwenu akeleka muwatangi Ben Mutua kasia hata juu ya motorbike bali izumu kamilika zaidi kapathe no nani mundu wakue izumu kamilika naza no napo mbililo wa numba ukakuma ni wobu izumu kamilika na maisha mendu mwanze kwanza basi yakayo kindu kimwe nona kuusiku ya au mengi mawete motorbikes na Mitwaano ite na motorbikes isu ikuamuka osa motorbike isu muthe nomwe upange ntwithibu yani osa mukagu ilela motorbike mukue te mutembe sio kula wisi mutembe nake kulota bika mutembe mwithino ebindo isio na mukati kuwobunzi ali ndo mukau no ketha uwo mwendie muno paithi no to kwaza motorbike ine paina thina ni mundu waku paina thina na mwenye ngwenda you love ku ni kwitha na mundu wene kanote waku lakini mundu waku enjoy life ni gift kuma kwa ngai shabikita wa Dantes Gausho mwana Anna aitendene kwa mukuru kwa Ruben evena Queen Maria ama ni Maida another dream piece endisianza tikaona SMS ya kasi okainge amime deni maki kaseta msituni kwanza gara liganikane nzemu nokile kani na marene ndagala mu jafu ko wani beze kanone gaibeze kanana mu nezi bidani hata nene gwandu mind hapa samakenzi ameti ukenda be muti uko kwadla koko kungi na kuna kundu wa kuyambe nizikana mundu amanda nemezi mwingi niwa benbia gasia niwa leilo ni mume na kana anokwa na tutwane ndizi aleilo ki anumama siko me wote na kemengole woni ousu nako auni kata jiwe tano kanyo mpaka na ndumamuzi ewo tawo nundu pe okilamezi ewo tawo no education na etha ni watiwe twikwasia mundu muka amino sianda iloto awo mundu muka wonde kana na te kana wa mwenda na aki otwawo pai bandu beno thuku na kamesiana ni matwawa na makalume Mitwaano makethwa measio lakini etha nukuwa pena makulio first of all etha nukuwa pena makulio chunguza ndukethie pia ndo ala mungu tayume iko mumena no mundu mukamusio but secondly ndo manethiye matani semaenda mananganite ega maikolenya yuzu na eka bakoli ya Athiani na ake waki yuma kwa na ndio tuna yawa wayo kimi ya Athiani na yani ndo mama ila kwa nangania mazine kana tukaisa kuona mondo ongea utoi ndukai soto wangu na tiusio by the way kwa echunguzie we mwene umane na ngado nozua mutie na wa mathina no kutono na mathina na ndio kutavia kwa undu kwa endano mwenda chunguza manenesa kana no chao no kufit chao no kufit kwendo wako na kiloko na ndino wa mundu muka ethiani weani mutwae paina thina lakini ethiani kuwa pe ona kasoro mundu already wina makana ndukamusembe already wina makana osebinda wechungusie maundu nesa omane baile no yosa utuyo ola waile Tunena kwa Athiani vamwe dhini wa kilengo cha misingi ya dhayo kuislava mitamboni ya Athiani FM 6:5
Andatika miongo 3 aniona masaba mwabikatwa ilo likambini wa simu tambawa na wala mena maukulio mbini wa simu nani kusilambani ya 07366183 isini kulo iba wida wina pasaneze kuida la media mesi mwani mabina mangine maome ya mono mabingi ya mono kevya tuidili mono na ano me katika mitandao nitwenda kunena na ala me Simoni kula wida wina kana ondo wida wa wina yo kwa tukulini kana wida ni wasongi wana ni asante kwa ombe ala mtu atie kuisila mitandao ni Facebook Athiani FM hai feno wasiwi tumenya wetu isila kwa Mawia kama watangi wala tu live na kuisila YouTube ya Athiani FM wala bado tu live na kule na mesile kwa ukombe na tuiba kondo wa maundu wa sonda kuma tukiza tuibeba kidogo na itina wa kubeba anituza tuzo kirani garatena na usongi ya makulio alamu inaona na maendana kuka shabigita wa Kristino ningwene nituidwa tukisongia tanwa sangethi mrembo zuri bawe na mondo masinozo kutoa kiwetikena ziana na tisi ya kwa masingere sepasa mwanone mbini ngilikosia ngelekeni dala masikulika mubeti wa kuitina okwa imweni advisable masekane neko malase kapyu no wana kibeti ayo zimono muno mene teka muno Bisi aume wewe ama mina mbeuke mundu wake wabenduka aume first of all mmeo katabia konde lete sindu thrilling lakini zilizuma zioni ebendi no tabia wani aume maidio kawaida no aume tabia ana hizi la ulika itina yuma hapa yo na ndina munene we yuwe ananga mukau ndo twaweti twasia maso maba maisobe wekindu cha kumanza masobe wekindu cha umandini ko ailo yo choka ko wila wa the reverse ile tono wana wekiaka pale kake surulu opposite kakitao kupanuka na kayana ngoithe kayambia gumya mpaka ibidi replace ko wona we ko umesha mundu mukosu maso make with the ndabinga cho ewo choke kapita nikona atwike mtu ke muka wachao muka wa ndaipa muka wa pambas na yuthi nola munini ni amtwika wa pambas wendo iwo mutia ukambio mandongi utesha uteo basi ndiwo mwanangie na niwo mwanangie ko akamuika atete kwitikila onenda muime ndukata mundu myalike pala paile mundu bauni bombe to likana kuma na paza nizo ya momeke ya uno ndoke ya mundu aona labda ni lea andie akatwane kundukungi lakini wao umebona ukutia na utia wegelema kwa undu ketikile akandu katete kwitikila chetina nukuumewa nukuumewa piu na ti usio mundu unanewe bala baile pale omuyania indi yakalemana haya usuni pasa nduno nianewe bala baile teka na imela ilete na ba imela ekalemana enda kulunje kata au lunje ndo kukumisa kama ndo megia ukukia Noma ndukakie. Ando mangi manenga ni tama imazi nondoke. Pepa ndo pio tabika. Au mengi metabia zumazi ya hotelio. Na nuizi au me kalaka tabia ka kwenda adventure. Kulie kulie popa peiliata. Paka likwa pe kwata. Tabia zundo kwa saumeni ni kawaida. Au me mabia au ibitse wa dozundo dala. Lakini if possible mundu mokano iwo tono control kinduchu nondo wale control at the end of the day no iwo kuumia. Secondly na kino fia important pawitina pethia wana na bacteria mbingi nondo ba umitike ko chamwi na no mutuki mundu no wali kapu okabaunya bacteria ndo likabu no isi okambe uyumya bacteria sia kwitina utunga ba muli chabambe mwikwatwa nu wau inyonde mwikwatwa ni ma infection matoku mate udhela mwikwatwa de maube mutika la it is not advisable na maundu angi mathuku kwa kindu kilanga iwombie na atunenga tukitikile na no choke ka atunenga moja
wadi wita watu kuna sindu nai wa Stella Mengele nitoke tene kanatene na usonga nambe mande na kuga makuli wanatu wasioke dendi cheda tuimine ya be aingi alamwende na umalikia mautumani makanatu enda nite yemwe shabikita wa mutua Dominica itenye yuna kwa masini na indama ukiwuni kilidu ondo tuinda tuisomea mutia nika nandi kombosi ni wisho ino musi wa Julia agazeniwa mondo makawi maumabeke moyo mwingi nugo pasa nokwega aisonge agindi zimu yana ungusi alikanila ba masini kanili wa malimani tawasonge ni tusongere emwe mbaka mwengele sema idea penina masiki da pasa tumenugi isinyana kiwecha kwa Veronica Kalecha mautauni masio sio tarona dingusu asante masi ni kwa tite izini tunazozoa maofe masi mondo mboyo tagi tambia ngongoni akase misingini aje mondo mesa sawa emosmoli pia akatoa tuenda nitenesa ulongini shabiki wa eti tuenda nitenesa mondo mitamboni ya Athiani FM ujasema jina ni aingi alatunena utambani ya vamwe asanteni sana wadi watu kuna sindo nai na tuasogelani tukuidhiwa bidikise tuiende na maukulio na tulika ndini wa simo nikanatumeni vamwe ini misingi ya dhayo kwisla mitamboni ya Athiani FM wina kwa masima wia ni vamana ke Reverend Michael Wambua kuna sindo nai bidikise wititi kila nikanatunena umeni ya vamwe ini misingi ya dhayo. Thank you so much kwa onde ala tuateni ya vamwe aikana mbotambo wa makai mana undomona ata shabiki mmili eta wa Gilbert Waswa siya kijana ya polepole tokea Kochombo na mwacha Bungoma County twendini wa mitambo pia na Joshua Mubengi ya kasi ya wakalana mwachangi twendini pia na shabiki eta wa Sami ulide masini kule ningwenda kutua na kanimani lenga adhi na ni mwao kwa kapasa na kusungi aliu masile tani unga masiamu nona ndina mwana moka ombumi ya bata osu ni kata kanani nyonge kamanki situzu kwa ndaita kakuli mbaisi pia kasi tuwa mwe kiambu wana milongo kasi ni watu nilela Regina Nixa kasi ya Sobirembi ya tukondani Nikolog Tumasi, do you mean mtu akiwa na 20 years ako machua kumanage family? Pasa no kuido akieleza kwa ulikanga ngu. Enda kulingila matumani ya su onde mamudhini kana wige no amasungia nisia vamwe. Asa ndisiwe mbia na yia ukwete unga mamono kulite ni yasia kani mamulenga. This is the same person. Most of the times, ndoto dondi ya kama tamulenga ni wamanda aka alama tema mulenga wake. Nyundu mabinda mangi pia nusiasia aka alame matono kufit ndeni wa family life yako na kuya kamwe pia uweze kuya mmasemba na sana kila wene na mabinda mangi usema na kamata kwenda utwawa kwa umanda mundu muka ukwenda kutwawa na mekuwa ingi makwenda chao utwawa na nukwata mekuwa ingi pio nukwata na ndo hapo tutende binda whether utakuliola kwa ndo rawa nu tukwata nyoba bwana twanenga no nambo hiyo kwa unengo nambo bao yukambia kata kupangije Mitwaano kwa mtu kateleme mamba muka ombola utena haraka no mamba mundu muka musio kwenda utwawa na nukwata na sumia na miyono kanamo nundu miona nyebinda yote na abika lakini mamba mundu muka we ready kutwawa nukwata Tongia kuliteka na kwilo la pono ni kudhoku. Pio. Nondo first of all. Pono kwa ngamba ni chopasi. Pornography no kwilo. Maybe kwa kambala matudukizi matesi what porno is. Pono ni kwilo la mabisa ni ama ni mabisa kana mavideo mambo athei. Na angisa ingi medhala athei. Na me kata mande na okomanya na sindu cia mthembosu. Ni kuthuku. Nondo first of all piso suwa ulika. Wamba okwananga psychologically ukethia ni wakwananga bio secondly ni naikwa ngai nundu andu aingi mawochi hapo no ma participate ma wethia ni tamakata nitamakomanitie na andu asume chao na katika mitandao na ni andu aingi actually ugugwa maze manyonga mambia la pono omelo la isuni yo ma anxiety kwati chao naidika na pono iba ipepa mudhuku
ulikandi ni wa mundu nokethia nduma ukaemea pu ukakwananga ukakuthucha kiliko vyo ni mboya ya andu aingi amuma kwazia ona homosexuality mena beba wa homosexuality na womanie na pono kusisia pono kwa ndukatate kuimanizia maundu ma pono wetho twanite kana twanite bado usisia pono no usisia mukau na ndio mundu usisia bisani muona life umusisia life mundu wako na yo pujini watu wazandu makathambe imu isi yo pono nanzio uthio thambe na mukau umwe loele umupake mauta balo kwenda uyaniwe ni baba kawala kimbizange menda panyuma ipakika ibindani hii tuile na reality ino bea unaona tukwazia ndo madamba imo tukwazia ndo maisa nie ati bindani hii tuile kweli zindu tuisikika sio nyasikika sio kwa mwili mete no mwike we you maintenance isikika no mwike aibata munini no withie no mukwendana na moyo kindu kingi jana nga Mitwaano no tukosa kosa tu tulimu ndo menda amokosa na maitha tania otherwise andu bena moyo bati ndula mateka they can do everything pe ungiba oite pono ni sieta style yeka ndo kuona style lakini kwa style ndo we watch in this I want style tando athi pepolo kulikabubu na gondo ko style when kwa baba mudhuku muno kwanange sindo imwe the best thing is to stay away nondo kilikuku cha mino likasi addiction ibya changa cha mino kulikamwe kutumia ni thina nakenda kikwanangite na pono ebyau endo ni patonde kandu katate kwe windisa pornography it is bad. Yep. 0703663183 Ebe yemwe yibando kulyo kwa yete bande kana with the person wa ishughulikia twili mapindane madoko by the way pasa mapindala ndo mazo yani nogala isi nditu weta bano ndoto sinitu kwaza ukika na ndoto kutembea mugwa na yete mogo yani hiyo ndo mmebo ndo wa and the mile kwenda no at the end of the day masi siana isi kathi mutie mwali onaitika ona kana kama tukanga mino mina class 8 ni mwatane sia nundu most of the times ke the boarding school secondary school kana high school kama mina high school ti college amina college ndathi uthuku maana kana atwa kana atwana na etha mukala muzi woka ilobi kana wathi another town kumanda kwe mwatane sia literally kwa usiana na ni aini moka hapa bitite na mwikanange wendo wenu nundu wasiana siana subia siana mukati wa moeli na titene mwiti wa metoke Kwisila simu ni nambani ya 0703663183 ni ndausa simu siana na simu 10 ikule wina wina yakwa yete. Hello Athiani. Yes. Uwi. Nyeza vitima. Likai mwe. Wai. Imesalimika.